Urhulumente wephondo laKwazulu-Natal ucele umongameli Cyril Ramaphosa ukuba anike ibambela Kumkani elingasekhoyo ikumkanikazi uMantfombi Zulu umngcwabo wasebuRhulumenteni. Ukanti inkulumbuso yesizwe samaZulu uNkosi Mangosuthu Buthelezi usichaze isigqibo senye inkosikazi ekumkani engasekhoyo ukumkani Goodwill Zwelithini sokukrweca inkundla icela umngeni umyolelo nelifa leKumkani njengehlazo. Umntwana kwaphinda ngene ebenodliwano-ndlele olukhethekileyo nentathi yelejelo le-SABC uSimphiwe Makhanya emva kwengxelo zedabi lasenkundleni. Sibonge kakhulu bese sibingelele nakumbukele ekhaya impela kusukela ekseni namuhla bebelokhu betheleke njalo ke abantu balapha kwaNongoma ehlala Nkosi kwakhangela ukuzobhonga emswaneni ukulandela ke ukukhothama kwendlovukazi kepha ke ngaphandle kokumosha isikhathi ake samukele ke umntwana wakwaphinda ngene ukungiyena ozosicacisela ngenhlelo zokutshalwa kwendlovukazi ukuthi sezikuliphi iqophelo umntwana sikubingelele sikwamukele endabeni. Yebo. Ngizombuza nguzwa. Okay. Indaba ezithi hlasimbe umbuzo ungaba lo omalungana nomdonsiswano obonakala ukhona endlunkulu ngendaba yefa kanjalo nendlovukazi yokuqala iyabayede okhotheme. Uthini uPaula kwakho indaba ezitha ngalo? Sidabuke kakhulu endlunkulu uma ngizolokho ngoba ngithe uma ngikuzwa ngithi ngiyakhuluma nendlunkulu uMazungu indlovukazi yakwakhetha okuyena mfelokazi wenkosi ngonyama yakwakhetha ngonyama Cyprian Bhekuzulu kaSolomon okuyena umuntu omdala emndenini ngaye buza ukuthi hawo ngizwa umhlonishwa owayijaji umhlonishwa uJerome Sipho Ngwenya engitshela ukuthi secosha amasamanisi ukuthi njengoba belungisa amafa esilo nje will njengoba uyo wayefike ngosuku okumenezela ngali will uthi manje usecosha amasamanisi ukuthi abame amafa onke angathinti okungenziwa konke nomntana inkosi lo isilo besimkhombile ngewill ukuthi uyena uzongena esihlalweni sayo ukuba abeyibamba ukhosi ukuthi naye angabekho engakashoni ke phela ihlazo eliyohlala emlandweni wesizwe samaZulu noma singasekho sonke emvokeleko ngoba aze yenzeka into ichilo kanje ukuthi kusaziliwe kube khona abantu abenza imhlangano yabo. Kunodaba osokulokhu kukhulunywa ngalo enhlangothini ezehlukene udaba lokuthiwa ke kusolakala ukuthi kwaba nesandla sokudliswa ushevu kwendlovukazi ekhotheme ikuphi esikwaziyo Mageba ngalokho? Ngo-2017 isilo samabandla sasigubha unyaka ukubekwa kwakhe ngoDisemba njengoba kwenziwa ngoDisemba kukhona amakhulu abantu empeleni ienka omunye nje ijournalist uze ukukhuluma ngakho sashi isilo sathi ngesingisi sathi umntana inkosi has been poisoned sasho ngesingisi qoba isingisi kanje this is verbatim sathi umntana inkosi has been poisoned le ndaba vele ikhulunywe iyeziwa manje akukho ukuthi mina sengikhipha indaba enkulu eyisifuba akikho okodwa okungicasulayo ukuthi mase kuthola utoxins lapha sekuthiwa upoison angishongo lo toxins igama la udokotela elingashoyo upoison kodwa elingenziwa mhlawumbe izinto ezinjalo kodwa ngishongo mina ukuthi isibindi sasino poison ngathi sinama toxins. Ngenxa yesikhathi ke sizoyibamba la lengxoxo ebesinayo ngokukhethekile nomntwana wakwaphinda ngena sibuyisele intambo kwenegoli.